Good evening, everyone. Mwiriwe mwese. I greet you all in the name of Jesus. Mwese ndabashuje mu izina rya Yesu. And I wish the blessings of God to be with you tonight. Ndabifuriza imigisha y'Imana kubana namwe muri mugoroba. Now God has given us again a special chance to share the word of God. Ndanone Imana amahirwe yo gusangira ijambo. I believe this word will comfort your hearts. Ndizera ko ijambo rikomeza imitima yawe. Let us pray as we begin. Reka dusenge dutangira. Dear our Heavenly Father, we thank you for this evening. Data mwiza wo mwijuru tugushimiye umugoroba. Father, in this due time you have allowed us to meet your word with our hearts. Data muri iki gihe nyacyo watwemereye guhura n'ijambo ryawe n'umutima wawe. And Lord, we believe that there is a special plan you have for our lives. Twizera ko hari umugambi wihariye ufite ku buzima bwacu. The Bible says that you are our creator, so you are our Father. That means, Lord, you have prepared all things that we need for us to live happily and blessed. However, we can see that in our nature we don't like the spiritual things. All the time we pursue the things of the world, and Father, want to follow just the things of our flesh. However, the fact that we can sit like this and share a word, Lord, this is not our heart. Please bless everyone that is following this sermon tonight. We thank you. We pray all these things in the name of Jesus. Amen. Amen. Tonight we are going to share the word of God in the book of Matthew chapter 20. So if you have your Bibles, please open and you can read all together. Matthew chapter 20 from verse 1 up to verse 15. So if you are ready, we will read from verse 1. This is the story of the parable of the workers in the vineyard. Verse 1. For the kingdom of heaven is like a landowner who went out early in the morning to hire laborers for his vineyard. Now when he had agreed with the laborers for a denarius day, he sent them into his vineyard. And he went out about the third hour and saw others standing idle in the marketplace. And said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right I'll give you. So they went. Again he went out about the 6th and the 9th hour and did likewise. And about the 11th hour he went out and found others standing idle, and he said to them, why have you been standing here idle all day? They said to him, because no one heard us. He said to them, you also go into the vineyard, and whatever is right you will receive. So when evening had come, the owner of the vineyard said to his steward, call these laborers and give them their wages, beginning with the last to the first. And when those came who had about the 11th hour, they each received a denarius. But when the first came, they supposed that they would receive more, and they likewise received each a denarius. And when they had received it, they complained against the landowner.
bazihawe itotombera nyir'uruzabibu bati, saying, These last men have worked only 1 hour, and you made them equal to us who have borne the burden and the heat of the day. aba banyuma bakoze isaha imwe ubanganyije natwe abahingitse umunsi wose tuvunika twicwa n'izuba. But he answered one of them and said, Friend, I'm doing you no wrong. Did you not agree with me for a denarius? nawe asubiza umwe muri bo ati, mugenzi wanjye, sinkugiriye nabi, ntuzi ko twasezeranye idenariyo imwe? Take what is yours and go your way. I wish to give to this last man the same as to you. ngiyo yijyana ugende, ko nshatse guhemba uwa nyuma nkawe. Is it not lawful for me to do what I wish with my own things, or is your eye evil because I am good? mbese hari icyambuza kugenza ibyanjye uko nshaka, kundeba igitsure kuko ngize ubuntu? Yes. We have read up to verse 15. dusomye kugeza ku murongo wa 15. Before we meet the heart of God, we try to live serving God with our own heart. mbere yuko duhana umutima w'Imana twagerageje kubaho tuyikorera n'imitima yacu. And in that moment, spiritual life is very difficult. Believing God is very burdensome. Ni byatumye ubuzima bw'umwuka butugora, biduhindukira umutwaro. And so many people, they want to live pleasing God by what they are doing. abantu benshi bashatse kubaho banezeza Imana mu byo bakora. However, when we come to meet the heart of God, ariko ubwo twahuraga n'umutima w'Imana, we can realize how believing in God is something very simple and joyful. twaje gutahura uburyo kwizera Imana ari ikintu cyoroshye kandi kinejeje. Now, ever since we are born in this world, we were born with sin in our heart. kuva twavukira mu isi twavukanye n'icyaha. But many people don't know this fact. gusa uku kuri ntabwo abantu benshi bakuzi. That's why they just live thinking that they have a good relationship with God, although they are sinners. ibi bituma batekereza ko nta kibazo bafitanye n'Imana nubwo baba ari abanyabyaha. However, when you read the Bible says that we are separated from God from our womb. nyamara iyo usomye From our Bibiliya, mother's womb, sorry. Bibiliya itwereka ko twatandukanyijwe n'Imana tukiri mu nda z'ababyeyi bacu. Which means all of us were born with sin in our heart. bivuze ko twese tuvuka n'icyaha mu mitima yacu. And do you know the consequence of sin? ese mwamuzi ingaruka z'icyaha? The consequence of sin is separation between man and God. ingaruka z'icyaha ni uko umuntu n'Imana baba batandukanye. Everybody knows that God is holy. buri wese azi ko Imana ari iyera. God is righteous and perfect. Imana irakiranuka kandi iratunganye. God does not tolerate to stay with sin. Imana ntijya yirengagiza icyaha. So a human being who is born with sin, ariko umuntu wavukanye icyaha, now the Bible says that now they are separated from the Lord. biravuga ngo yatandukanyijwe n'Imana. Now in many places the Bible says, return back to me. ahantu henshi muri Bibiliya Imana yaravuze ngo mungarukire. Just like the prodigal son who had left his father. nk'umwana w'ikirara wasize se. Nothing could please his father except when he comes back to his father. nta kintu cyashobora kunezeza se keretse kubona umwana wagarutse mu rugo. Now when the prodigal son is in the far country, igihe umwana ari mu gihugu cya kure, even if he lives with loyalty, nubwo ari kubaho rwose nk'imfura, even if he tries to behave well to everyone, nubwo ari kugerageza kwitwara neza imbere y'abantu bose, even if he may try to please the people he's living with, nubwo ari kugerageza kunezeza ababana nabo bose, still he was separated from his father. ni hahandi yari umuntu watandukanyijwe na se. And now his father was very sad. He was living with great sadness and sorrow in his heart. rero isi yabanaga n'agahinda ndetse n'umubabaro. However, when the prodigal son came back to his father's house, nyamara ubwo umwana w'ikirara yagarukaga kwa se, now we can see how his father was very happy to receive him. tubona uburyo se yanejejwe no kumwakira. Dear followers, this is the story of our salvation. bakundwa, iyi ni inkuru y'agakiza kacu. Just because I was born from the family where our parents used to go to church, kubera ko navukiye mu muryango aho ababyeyi bajyaga gusenga, and I was taught some religious knowledge from a young age, kuva nkiri muto nigishijwe ubumenyi bw'idini. automatically I thought that I believe in God well. nase ntekereza ko nizera Imana neza. My heart was rotting in sin and condemnation. umutima wanjye wari umugorera mu cyaha no kwicira. However, I thought that is okay because it is the same thing to everyone. gusa natekereza ko ntacyo bitwaye ko buri wese nabonaga ariko yarameze. Now I could pray to God very sincerely.
Nsenga Imana nkomeje "Ah, cyane. God, please forgive my sin. Ubona Imana ndakunyinze ubabarira ibyaha. God, please give me your blessings. Umugisha wawe. In the name of Jesus, I pray, amen." Ni mu izina rya Yesu ndabisenze, amen. So after that, I could feel a little bit comfortable. Ako kanya numvaga noneho ntekanye gato. And I really thought that God is pleased with me. Navuga ngo Imana iranyishimiye. However, when I met this gospel, Impamvu nahuraga n'ubutumwa bwiza. I was very surprised because the gospel was very different from what I used to think. Naratangaye kuko nasanze butandukanye n'ibyo najyaga ntekereza. Let us read the book of John chapter 9. Reka dusome Yohana igice cya 9. John chapter 9 verse 31. Yohana igice cya 9 umurongo wa 31. So although I was praying sincerely, Ubwo nasengaga nkomeje. but I didn't know the exact word of God. Sinari nzi ijambo ry'Imana neza. How does God say in John chapter 9 verse 31? Ese Imana ivuga ngo iki muri Yohana 9:31? Now we know that God does not hear sinners, but if anyone is a worshipper of God and does his will, he hears him. Tuzi yuko Imana itumva abanyabyaha, ariko uyu agakora ibyo ishaka uwo niwe yumva. So the Bible says that God does not hear sinners. Birivuga ko Imana itajya yumva abanyabyaha. And as I said, I was having sin in my heart. Kandi nabibabwiye ko nari mfite icyaha mu mutima wanjye. And I used to pray sincerely. Nsenga nkomeje. After the prayer, I was comforted, thinking that now God has listened to me. Namara gusenga nkumva nakomejwe mvuga ni Imana yanyumvishe. However, I didn't know what the word of God says. Gusa sinari nzi icyo ijambo ry'Imana rivuga. Now I can see that I was believing in God based on my own thoughts. Nshobora kubona ko nizeraga Imana mu bitekerezo byanjye. And so many people today believe in God in that way. Uyu munsi abantu benshi ko niko bizera Imana. Although they don't know what the Bible says, Nubwo batazi icyo Bibiliya ivuga. they just assume that their thoughts are the thoughts that match with the will of God. Bapfa gufindura gusa bati ibitekerezo byacu ni kimwe n'iby'Imana. So here the Bible says that we know that God does not hear sinners. Aha biravuga ngo Imana ntiyumva amasengesho y'abanyabyaha. However, I was praying to God in the position of a sinner, Nyamara najyaga nsenga ndi umunyabyaha. which means my thoughts were different from the word of God. Uze ko ibyo natekerezaga byari bitandukanye n'ibyo Imana itekereza. Then which one is correct? Ngo icy'ukuri ni ikihe? Between my thoughts and the word of God, which one is correct? Hagati y'ibitekerezo byanjye n'iri jambo ry'Imana icy'ukuri ni iki? If I ask this question to all of you, Ndamutse mwese mbaje iki kibazo. nobody can dare to say that my thoughts are correct and the word of God is wrong. Nta n'umwe watinyuka kuvuga ko ijambo ry'Imana ribeshya ari ryo uri mukuri. All the people in the world, they know that, the word of God is correct, my thoughts are wrong. Abantu bose mu isi bazi ko Imana ariyo nyakuri ivuga ukuri, ibitekerezo by'umuntu ari byo byibeshya. However, we find ourselves still insisting on our thoughts. Ariko twibona buri gihe tugitsimbarara ku bitekerezo byacu. So now God allowed me to discover my true heart, my true position. Imana yanyemereye gutahura umutima wanjye w'ukuri. God, if I have sin in my heart, Ndavuga ni Imana ngiye mfite icyaha mu mutima wanjye. although I go to church every Sunday, Nubwo najya mu rusengero buri cyumweru, although sometimes I pray and read the Bible, nubwo rimwe na rimwe nasenga ngasoma na Bibiliya, just the fact that I have sin in my heart, God cannot hear my prayer. kuba mfite icyaha mu mutima wanjye bivuze ko Imana idashobora kunyumva. Then how can He work for me? How can He answer me if He did not hear me? Nonese ubwo yankora gute cyangwa se yansubiza gute itanyumvisha? This is when I realized that the first thing is for me to return back to God. Iki ni cyo gihe natahuye mu kintu nkeneye bwa mbere no kugaruka ku Mana. So when the prodigal son returned back to his father, Umwana w'ikirara yagarukaga kwa se. you can see how all his problems were solved by the father. Tubona uburyo ibibazo bye byose se yabikemuye. Everyone, in this Bible, we can learn that God is responsible to solve our problems. Muri Bibiliya twigiramo ko Imana yishingiye gukemura ibibazo byacu byose. Why? Kubera iki? Because He is our creator. Niyo muremyi wacu. God is our father. Imana ni data. Now, the father that has children Umubyeyi ufite abana is responsible of all problems of the children. agomba kwirengera ibibazo by'abana be. Think about this. If a 2 years kid, goes out and say, let me work, for my living. Musa nabatekereza umwana w'imyaka 2 agiye hanze akavuga ati reka njye gukorera ubuzima bwanjye. I have to cook for myself. Ngomba kujya nitekera. I should make sure, I buy clothes for myself. Ngomba kujya nigurira imyambaro. If a 2 years child, think like that, Nawe imyaka 2 atekereje gutya, there will be a very big problem.
bizaba ikibazo gikomeye. I don't think there is a child or a baby who prepares everything for themselves. Sintekereza ko hari umwana mutoya witegurira byose. Now, when you speak it in the manner of the world, tubivuze mu buryo bwo mu isi, it is very simple and you can understand it. biroroshye rwose ugomba kubyumva. However, when you come to the spiritual world, ariko tugeze mu isi y'umwuka, now Satan does not allow us to throw away our thoughts and believe the word of God. Satani natwemerera kujugunya intekerezo zacu ngo twizere ijambo ry'Imana. So people, they feel insecure when they are told to only rely on God and receive the works of God. abantu bumva badatekanye babwiye kujugunya ibitekerezo byabo bakishingikiza ku ijambo gusa. Do you mean just believing the works of God is enough? barabaza bati se bivuze ko kwizera ijambo ry'Imana ibyo bihagije? Just by believing the works of Jesus my sin can be solved? ubwo nimizera imirimo Yesu yakoze icyaha cyanjye kizaba gikemutse? Many people, they have a lot of worries like that. abantu benshi bafite impungenge nk'izo. This is because Satan deceives us every time. ibi ni ukubera ko Satani adushuka buri gihe. Now, right from the beginning, when Adam and Eve they ate the fruit of the knowledge of good and evil, kuva Adamu na Eva bagira urubuto rumenyesha icyiza n'ikibi, they accepted the standard of Satan. bakiriye ishingiro rya Satani. They accepted the heart of Satan. bakiriye umutima wa Satani. From then on, the heart of Satan was dominating human being. kuva icyo gihe umutima wa Satani watangiye kuyobora umuntu. What do I mean when I say the heart of Satan? iyo mvuze umutima wa Satani mbavuga iki? This is the heart that tells man to work on their own. uyu ni umutima ubwira umuntu kwikorera. Now the Bible says that they found that they were naked. bivuga ko bisanze bambaye ubusa. And now they began a busy life, of getting, the fig leaves and trying to make coverings for themselves. kuva ako kanya batangiye guhuga, batangira kudoda ibibabi by'imitini biremera ibicocero ngo barebe ko bakwitwikira. However, the fig leaves, could not cover their nakedness. gusa ibibabi by'imitini ntibyashoboraga kubatwikira. However much they tried to make the fig leaves, it couldn't cover them perfectly. uko babidoze kose ntibyashobora guhisha isoni z'ubwambure bwabo. When God looked at them, he saw that they were very pitiful. Imana yabarebaga yabonaga bateye agahinda. So now God decided to come down and work for them. Imana yahisemo kumanuka ngo bakorere. This is why God slaughtered an animal. niyo mpamvu Imana yabaze inyamaswa. This animal had to die and shed his blood. iri tungo ryagombaga gupfa rikamena amaraso. Then God, he removed the skin of the animal and he clothed Adam and Eve. uko niko Imana yakuyeho uruhu rw'iyo nyamaswa irwambika Adamu na Eva. Now this costume of the skin was strong enough to cover their nakedness. uyu mwambaro w'uruhu rero wari ukomeye ku buryo wabashije guhisha isoni z'ubwambure bwabo. So now we can compare the fig leaves and this tunic of skin. dushaka kugereranya rero uyu mwambaro w'uruhu n'ubucocero budoze mu bibabi by'imitini. The tunic of skin is the result of human work. uyu mwambaro ibibabi by'imitini wari umusaruro w'ibyo umuntu yakoze. And the tunic of skin is the result of the work of God. ariko umwambaro w'uruhu wari umusaruro w'Imana yakoze. Now you can see the result of human work are not perfect. rero dushobora kubona ko umusaruro w'ibyo umuntu akora udatunganye. It cannot cover you completely. ntabwo ushobora kuguhisha mu buryo bwuzuye. Now our works cannot cover our sin completely. imirimo yacu ntishobora gutwikira ibyaha byacu burundu. Whatever thing you do, you cannot become righteous 100%. icyo wakora cyose ntabwo cyaguhindura umukiranutsi 100%. Because only those who are righteous 100%, they can go to heaven. kubera ko abakiranutsi 100% nibo bashobora kujya mu ijuru. We can see that by the works of Adam and Eve, they couldn't cover their nakedness. rero binyuze mu mirimo ya Adamu na Eva ntibashoboraga guhisha isoni z'ubwambure bwabo. The same thing also God is speaking to us today. natwe ibi ni byo Imana ikutubwira. Hey, you think that by your works you can go to heaven? ese wowe utekereza ko imirimo yawe kujyana mu ijuru? You think that if you pray hard you can please me? uratekereza ngo nusenga cyane nzanezerwa? You think that if you give much offering you can be accepted by God? uratekereza ngo nutanga amaturo menshi nzakwakira? Nothing of human works can let them stand before God and be accepted. yewe nta murimo w'umuntu n'umwe watuma uwo muntu ahagarara imbere y'Imana ngo yemere. Now this is why in Genesis chapter 3 God had to come down by himself and work for human beings. nicyo cyatumye mu itangira ibice bitatu Imana yimanukira kugira ngo ikorere umuntu. And now what is the result of the work of God? none umusaruro w'umurimo w'Imana ni uwuhe? This tunic of skin, uyu mwambaro w'uruhu Adam and Eve could clothe it, for whole of their life. Adamu na Eva bashobora kwambara ubuzima bwabo bwose. It was never torn. ntiwajya gucika. It could never, fade away. washoboraga kuvaho. Now all the time it
could cover their nakedness. igihe cyose watwikiraga isoni z'ubwabo. Now God is speaking unto us. Imana iri kuvugana natwe. If you can receive the works that God has done for you, uramutse wakiriye imirimo Imana yagukoreye, it is more than able to solve all of your sin problems. irahagije rwose kurenza ibyo ukeneye gukemura ikibazo cy'ibyaha byawe. You can compare the works of the prodigal son in the far country ugereranya imirimo umwana yakoraga mu gihugu cya kure and the works that father did for him when he returned back home. n'imirimo se yamukoreye ubwo yagarukaga mu rugo. Now, how are they? ese yari imeze ite? The works of the prodigal son in the far country imirimo y'umwana w'ikirara mu gihugu cya kure made him only suffer. yatumye ababara gusa. He was very hungry, yarashonje, and the Bible says that he was about to die. biravuga ngo yari agiye gupfa. This is the result of the works of the prodigal son. uyu wari umusaruro w'imirimo y'umwana w'ikirara. However, when he came back to God, nyamara ubwo yagarukiraga se, now his father began to work for him. ese yatangiye kumukorera. Now he could no longer be dirty. ntabwo yongeye kuhindana, He could no longer be hungry. ntiyongeye gusonza. And there is no way that he could, die of hunger in his father's house. nta buryo na bumwe yari kongera kwicwa n'inzara kandi ari kwasa. So as we are living in our faith life even today, igihe tuba ubuzima bwo kwizera n'uyu munsi, all people, they have these two domains to stand on. abantu baba bafite ahantu habiri bashobora kubarizwa. You can either stand in the domain where you need to work for yourself, ushobora kubarizwa mu cyanya aho ugomba kwikorera ubwawe, which is imperfect. ari nabyo bidatunganye. Otherwise, you can leave that domain and you stand in the domain whereby God works for you. cyangwa se ukimuka aho hantu ukabarizwa mu cyanya cy'Imana. So when God works for us, everything is perfect for us. igihe Imana idukoreye ibintu byose biratungana. So there was one rich man. hari umukire umwe, He had a lot of money, yari afite amafaranga menshi, so he could work very hard. yajyaga akora cyane, But also sometimes he could just, go and take rest. ariko ikindi gihe yajyaga agenda akaruhuka. This man now, he bought a bear, umunsi umwe yaguze idubu, and now he was raising this bear. atangira kuyirera. I don't know whether you have ever seen the bear. zirimo harigeze ubona idubu. The bear is a very huge animal, idubu ni inyamaswa nini cyane, with very sharp nails ifite inzara zityaye cyane, and also very sharp teeth. ifite n'amenyo asongoye. Now this man was raising his bear, yatangiye rero korora iyi dubu, and he was very close to him. yari inshuti yayo cyane. Now one day when he was just relaxing and he was taking a rest, umunsi umwe yarimo aruhuka, on his balcony he just lay down and he wanted to take a nap. yirambika ku ibaraza rye kugira ngo aruhuke. However, now there was one fly that was disturbing this man. ariko hari isazi yatangiye kumutesha umutwe. So now the fly could come now and fly in front of his face isazi yajyaga iza mu maso ye igatangira kuduhira, and make a very strange noise. ikaduhira igenda iguruka hejuru Now ye. this man could not sleep. ntiyashobora gusinzira neza. Now he attempted to slap this fly, yagerageje gukubita iyi sazi, but now he could not slap it. ariko ntiyabasha kuyifata. The fly skipped, isazi iramukata, and then again he tried to fall asleep again. arongera agerageza gusinzira, Again the fly came back. ya sazi iragaruka. It was flying in front of his face, rero ngitangira kuguruka mu maso he, and this time it landed on his nose. yahise ijya ku zuru. This man was very uncomfortable. uyu muntu rwose yamutesheje umutwe. Again he tried to punch the fly, yagerageje kuyikubita nanone, but the fly could skip him. ariko irongera iramukata. This man could not sleep. uyu muntu ntiyashoboye gusinzira. Now the bear was next to him, and the bear was seeing everything that is what is happening. yadubu yari iri aho ngaho yitegereza ibiri kubaho. And now this bear realized really the master have difficulty in sleeping, idubu yaje kubona ko shebuja mu by'ukuri byamunaniye gusinzira, because whenever he tried to sleep, the fly comes and disturb him. kubera kuko agerageje gusinzira isazi iraza ikamutesha umutwe. Now this bear decided, idubu yaje gufata umwanzuro, I need to help my master. iti ngomba gufasha databuja, I need to kill that fly. ngomba kwica aka gasazi. Now this bear went and brought a very huge rock. idubu yaragizana urutare runini. Now the fly came and now landed on the nose of his master. hanyuma ya sazi yaragarutse itangira
kujya ku mazuru ya shebuja. So the bear lifted a very huge, heavy rock. Ako kanya yaduye izamura cya gitare. And he came, very slowly. Iza buhoro buhoro. Behind, the head of the master. Inyuma y'umutwe wa shebuja. Do you know what he wanted to do? Muzi icyo yashaka gukora? He wanted to hit, this fly with a very heavy and huge rock. Yashaka gukubita isazi n'iki gitare kiremereye. So now the bear stood on the top of his master. Yahise ahagarara hejuru ya shebuja. And he was waiting for the fly to pause on the nose of his master. Yari itegereje ko kagasazi kongera guhagarara ku mazuru ya shebuja. However, when the master opened his eyes, ubwo shebuja yuraga amaso, very surprisingly he saw a very huge rock on the top of his head. Yaratanga yabona igitare kiri ku mutwe. So this master now woke up and he jumped, on the other side. Yahise asimbuka agwa hirya. And now this is how he could save his life. Kuniko yabasha gukira. Think about this. Musa nabatekereza. If the bear, hit, a very huge and heavy rock on the head of the master trying to kill this fly, iyo idubu igerageza kwica isazi ikayikubitira urutare, isazi iri ku mutwe wa shebuja, I'm sure the master would have died. nzi neza yuko shebuja nawe yarapfuye. Now the understanding of the bear and the understanding of the master were different. Imyumvire y'idubu n'iya shebuja byari bitandukanye. The bear thought, I'm trying to do good to my master. Idubu yarabaye ngiye gufasha databuja. I'm trying to help my master. Reka mufashe rwose. If I hit a very heavy and huge rock, ni mubita kw'isazi iki gitare kiremereye, now this fly will die. Isazi irapfa. But he never thought that he's going to kill his master. Ariko ntiyigeze itekereza ko na shebuja arapfa. This is the same thing, how also our thoughts are different from the thoughts of God. Ibi nibyo bisa neza n'uburyo ibitekerezo byacu bitandukanye n'iby'Imana. Many people think by trying to do good, I can please God. Abantu benshi bavuga bati nitugerageza gukora ibyiza Imana izanezerwa. However, we never think on the position of God. Ariko ntitubitekereza turi mu ruhande rw'Imana. How can we think on the position of God? Ese twatekereza gute turi mu ruhande rw'Imana? This is discovering the word of God. Uku ni ugutahura icyo ijambo ry'Imana rivuga. If you discover the word of God, utahura ijambo ry'Imana, you are able to see from the position of God. ubasha kubona ibyo Imana ibona. And you are able to judge what you call good, if it's really good also in the eyes of God. Icyo ni cyo gihe uzamenya ko icyo wita cyiza ari cyiza koko mu maso y'Imana cyangwa atari cyo. In the book of Isaiah chapter 64, mu gitabo cya Yesaya ibice 64 verse 5 there, the Bible says umurongo wa 5 biravuga ngo that we have all become unprofitable, twese twahindutse abanduye, and our righteousness are like filthy rags. kandi n'ibyo twakiranutsemo byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Now from the position of God, when he looks at our goodness and righteousness, iyi Imana iturebye mu ruhande rwayo ikabona ineza yacu no gukiranuka kwacu, you don't really call them good or righteousness. ntabwo ishobora kubyita ibyiza cyangwa gukiranuka. God says they are nothing but filthy rags. Yaba iti ibyo ntacyo bivuze, ni ubushwambagara bufite ibizinga. That is how for us to receive the forgiveness of sin, uku niko kugira ngo twakire imbabazi z'ibyaha, for us to be free from our sin, kugira ngo tubaho ku cyaha, it is not done by our works. ntabwo ari imirimo yacu yabikora, It is done solely by the perfect works of God. ni imirimo y'Imana yonyine gusa itunganye ishobora kubikora. And when we receive that, iyo twakiriye ibi, we can just receive it freely. tubyakira ku buntu, We receive it by the grace. tubyakira ku bw'ubuntu. Now people who have met the heart of God, abahuye n'umutima w'Imana, they are able to realize I can be free from my sin only by the grace of God. aba bose baratara bati nabaho ku icyaha ku bw'ubuntu bw'Imana I gusa, can't be free from sin by my own works. ntabwo nabaho ku icyaha ku bw'imirimo yanjye. That's why when we read here Matthew chapter 20, niyo mpamvu iyo usomye Matayo igice cya 20, in this parable of the workers in the vineyard, iyo usomye umugani w'abagaragu bagiye guhinga mu ruzabibu, now Jesus wants to teach us, what we can receive from God. Yesu yatwigishaga icyo dushobora kwakira ku Mana, The salvation that God gives us, agakiza Imana yaduhaye, the blessings that God wants to give us, imigisha Imana ishaka kuduha, the forgiveness of all of our sin, imbabazi z'ibyaha byacu byose, is obtained only by the grace of God. ibi byose tubibona ku bw'ubuntu bw'Imana. However, there are two kinds of people. nyamara hari uburyo bubiri. So this master went early in the morning to hire servants to work in his vineyard. uyu mutware yazindutse mu gitondo cya kare ajya gushakisha abantu bo kumukorera mu ruzabibu. So 5 a.m. he hired people. saa 11 z'igitondo yafasha abantu. If you go to the marketplace to hire people, what kind of people can you hire? ese uramutse ugiye ku isoko y'abashaka umurimo, ni bande wazana? Those who are very strong, wareba bafite imbaraga nyinshi, powerful,
bakomeye. Those are the ones that you give the job. Abo nibo wahakaza. Now 5 a.m. in the morning, these people were admitted into this vineyard. Rero mu rukerera saa 11 abantu bashyitswe mu ruzabibu. Again, you know, at 9 a.m. he went out and he had more workers. Saa 3 za mu gitondo zigeze aragiye azana abandi. Also 12 p.m. he went out and he had more workers. Saa 6 zigeze z'amanywa aragenda azana abandi. Again, you know, about 11th hour, bigeze mu masaha 11, that is in the evening. hari nimugoroba. So that was, you know, just 1 hour before, you know, the work was end. Haburaga isaha imwe ngo akazi gasozwe. He went and brought other workers. Yaragiye azana abandi bakozi. Here verse 6. Ngo gatandatu. And about the 11th hour he went out and found others standing idle and said to them, why have you been standing here idle all day? Isaha zibaye 11 arasohoka asanga abandi bahagaze arababaza ati niki kibahagaritse hano umunsi wose ntacyo mukora. They said to him, because no one had us. He said to them, you also go into the vineyard and whatever is right you will receive. Baramusubiza bati kuko ari nta waduhaye umurimo. Arababwira ati namwe mujye mu ruzabibu rwanyu. These people replied and said, because no one had us. Abantu baravuze bati nta wigeze aduha icyo dukora. Why nobody had them? Ese kuki nta wabahaye umurimo? These people might have been very weak people. Birashoboka ko bari abanyantege nke cyane. Very powerless. Bari abantu rwose banyakugendana. Also with no energy. Nta mbaraga bari bafite. They were very lazy to work, so that's why nobody hired them. Bari n'abanebwe nicyo cyatumye umunsi wose nta n'umwe wabahaye umurimo. However, Master sent them just 1 hour prayer to the end of the work. Ariko uyu mutware yabohereje mu ruzabibu rwe habura isaha imwe ngo akazi karangira. So now, as they were preparing to work, ubwo bagiragamo bitegura kugira icyo bakora. after changing their clothes, bamaze guhinduranya imyenda, as they were going to get, you know, the tools, bari bagiye gufata ibikoresho. now they had a ring. Bumvishe inzogera ivuze. The work is over. Akazi kararangiye. Now you come and receive your salary. Muze muhembwe. Now Master called those who came later first of all. Shebuja yahamagaye abaje nyuma. So he gave them 1 denarius. Denari imwe. And now, those who are very mighty and powerful, abandi banyembaraga, those who came in the morning, baje mu rukerera, those who worked all day long, bari bakoze umunsi wose. they were filled with great expectation. Bari bafite ibintu byinshi biteze. They were very happy. Umbaga banezerewe. I think today I will get 12 denarius. Tubanze twebwe turibona amadenari 12 yose. The guy who worked just, you know, 1 hour, he got 1 denarius. Nimurebe nguja bisaye mwa denari yose. But I have worked, you know, 12 hours. Ariko twakoze amasaha 12. I will get 12 denarius. Ubwo ni denari 12 aduha. However, when they stood before their master, ariko bageze imbere ya shebuja, also master gave everyone 1 denarius. nabo yabahaye denari imwe buri umwe. Now these people began to complain in their heart. Batangiye kwitotomba mu mitima yabo. Hey, how can you give us, you know, this money? Ni gute waduhaye ngahe? However, that was the promise of their master. Ariko nibyo yari yabasezeranije. Now these people were complaining they had so much. Bari totombye mu mitima yabo. They had conflict with their master. Batangiye kugongana na shebuja. They were not thankful. Ntibigeze bashima And now they went back, you know, very angry. bagiye barakaye. Now there is when Jesus gave us this parable. Icyatumye Yesu atanga uyu mugani. It's because the same thing also will happen in this world. Nuko ibi bintu bizabaho neza no mu ijuru. People misunderstand the heart of God. Abantu ntibumva neza umutima w'Imana. Why master called all these workers? Ese kuki uyu mutware yahamagaye aba bagaragu bose? Master wanted to give them grace. Bose yashaka kubagirira ubuntu. Actually, master didn't want them to work. Mu by'ukuri nta n'umwe yashaka ko agira icyo akora. Master wanted them just to come and enjoy his vineyard, and at the end of the day, they receive their wage. Ahubwo yashaka ko baza mu ruzabe bakarwishimiramo kandi amaherezo bakanahembwa. How can we know that? Twabimenya gute? When we read the book of John chapter 15, Dusomye Yohana igice cya 15. I will read one verse in the book of John chapter 15 verse 1. Reka nsome umurongo umwe, Yohana ibice 15 umurongo wa mbere. The Bible says, I'm the true vine, and my Father is the vine dresser. Every branch in me that does not bear fruit, he takes away, and every branch that bears fruit, he prunes, that it may bear more fruit. Umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawo uwuhingira, ishami ryose ryo muri rye ritera imbuto, arikuraho ryera imbuto ryose, hajyanganyamo amahage yaryo, ngo rirusheho kwera imbuto. Now in John chapter 15, Yohana igice cya 15, Jesus said, I'm the true vine.
Yesu yarebye ati ni njye ruzabibu, and my Father is the vine dresser. ariko data niwe nyiri uruzabibu kandi niwe uruhingira. So who is responsible to work in the vineyard? Ninde ugomba gukorera uruzabibu? The Bible says is my Father. Bavuga ngo ni data. He's the one who takes away the branch that does not bear fruit. Niwe wenyine wanganya amahage iry'amashami atari imbuto. He's the one who prunes the one which does not others, so that they may bear more fruit. Ishami ritera imbuto arikuraho, hanyuma ayera imbuto akaryanganya amahage. So every work needed in the vine, it is done by my Father. Umurimo wose mu ruzabibu ukorwa na data. Now we can say, surely God is the one who worked for the vineyard. Ubu dushaka kubona ko Imana yikorera uruzabibu by'ukuri. What about the vine dressers that were invited? None se aba bahinzi bari batumiwe? The master never expected them to work. Shebuja ntiyigeze yitega ko bagomba kugira icyo He bakora. called them so that they can come and rejoice, Yarabahamagaye ngo bishime gusa, so that he can give grace to them. kugira ngo abagirire ubuntu. Here in the book of Matthew chapter 20, Matayo igice cya 20 there is something which is very, mysterious. hari ikintu cy'ubwiru bukomeye. Now, in verse 1, Jesus said, the kingdom of heaven is like this. Umurongo wa mbere utangira uvuga ngo ubwami bwo mu ijuru bwagereranywa n'uku. If right in the kingdom of this world, Mu bwami bwo mu isi people are required to work hard and to receive the word. abantu basabwa gukora cyane kugira ngo bahembwe. However, the kingdom of heaven, Nyamara mu bwami bwo mu ijuru it is like what happened in this story, ni nk'ibyabaye muri iyi nkuru, where people receive the word although they did not work. abantu bahembwe nubwo ntacyo bakoze. However, those who are strong and mighty, Nyamara abafite imbaraga they miss the heart of the master. batakaje umutima wa shebuja. That's why they thought we need to work very hard. Nyuma bategereje bati tugomba gukora cyane. Now they could toil all day long. Biyushya k'uyu munsi wose. That's why when they received grace, Nyuma ubwo bagirirwa ku buntu, they didn't counter it as grace. ntabwo babufashe nk'ubuntu, They just counted as payment. ahubwo babwumvishe ko ari ubwishyu bahawe. Yet the heart of the master was to give grace. Nyamara shebuja yifuza kubagirira ubuntu. How can we know this? Twabimenya gute? When you read verse 15, Usome umurongo wa 15. Matthew chapter 20 verse 15. Matayo ibice 20 umurongo wa 15. Is it not lawful for me to do what I wish with my own things? Or is your eye evil because I'm good? Mbese hari icyambuza kugenza ibyanyu uko nshaka, kundeba igitsure kuko ngize ubuntu. Now we can see the heart of the master was to give grace. Murabona ko umutima w'uyu mutware wari uwo gutanga ubuntu. However, the servants, they misunderstood. Ariko abagaragu bamwibeshyeho. Just like today, people misunderstand the heart of God. Nk'uko abantu bibeshya ku mutima w'Imana. Even God calls us to go to Him, Twese Imana iduhamagara ngo tuyisange, not so that we can work for Him, atari kugira tuyikorere, but for us to receive His grace. aho kugira twakire ubuntu itugirira. Because His true heart is to give grace. Umutima wawe w'ukuri ni ukutugirira ubuntu. Romans chapter 4 verse 5. Abaroma ibice 4 umurongo wa 5. The Bible says that he who does not work but believes in him who justifies the ungodly, his faith is accounted for him to be to righteousness. Biravuga ngo udakora ugakizera utsindishiriza abanyabyaha, uwo kwizera kwe kumuhanirizwa no gukiranuka akaba umukiranutsi. So Jesus washed away all of our sin only by the grace of God. Yesu yongeje ibyaha byacu byose kubw'ubuntu bw'Imana. Jesus was punished in our place, by his works 100%. Yesu yahaniwe ibicumuro byacu akoreze ari ukoze 100%. We don't need to contribute anything. Nta kintu na kimwe dusabwa guteraho inkunga. If we contribute anything, hagize inkunga tutera, then that is no longer grace. ubwo si bwa bukibaye ubuntu. That becomes like labor or wage or payment. Icyo gihe twaba tubafatanyabikorwa tugahembwa cyangwa se tukishyurwa ibyo twakoze. I really hope that through this evening fellowship, niringiye ko binyuze muri ubu busabane bw'ijambo ry'Imana bwa buri we mugoroba can discover the exact heart of God. twatahura neza umutima w'Imana uwo ari wo. When you go before Him, nugiye imbere y'Imana never take your works, ntukitwaze imirimo yawe, because the Bible says that God Himself works for us. biravuga ngo Imana y'ubwayo niyo idukorera. And salvation, it is us receiving the works that He has done for us. agakiza rero ni uko twakira ibyo Imana yadukoreye. I believe that God will bless you when you meet His heart and when you receive it. ndizera ko Imana ibaha umugisha mu gihe muhuye n'umutima wayo mukawakira. Yes, thank you. murakoze. Today we will share up to here. uyu munsi turasoreza hano. Let's pray. reka dusenge. Father God in heaven, we thank you. data Mana uri mu ijuru turagushimiye. The Bible says that for by grace
you are saved through faith. bivuga ko twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera. It is not of you, but it is the grace of God. Ntabwo byavuye ku mirimo yacu ahubwo ni ubuntu bw'Imana. It is not by works, lest any man should boast. Ntabwo ari imirimo yacu kugira hatagira umuntu wirarira. So Father, Jesus Christ accomplished our perfect salvation. Yesu Kristo yashoje iby'agakiza kacu mu buryo butunganye. By his death and blood that was shed on the cross. Ugiye urupfu rwe n'amaraso yamenekaga ku musaraba. All of our sins were forgiven. Ibyaha byacu byose byarababariwe. Lord, you want us to receive that. Rero ushaka ibyo tubyakira. However, for so long, people have misunderstood your heart. Uzashize igihe kinini cyane abantu bibeshya ku mutima wawe. They try to work for their salvation. Bagerageza gukorera agakiza kabo. By trying to keep the law. Bagerageza kubahiriza amategeko. By trying to live an upright life. Bagerageza kuba ubuzima butunganye. Because of that, Lord, they miss your grace. Ibi bituma bahusha ubuntu bwawe. I pray for all followers of this evening fellowship. Ndasengera abakurikira ubusabane bw'ijambo ry'Imana tugira buri mugoroba. So that, Lord, they can receive your complete and perfect works. Bemere bakira imirimo yawe yuzuye kandi itunganye. And they can be justified by the grace to believe in Jesus. Ndeke batsindishirijwe no kwizera bizera Yesu. Father, we thank you. Data turagushimiye. Bless us. Duhe umugisha. We pray all these things in the name of Jesus. Yesu tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yeah, thank you very much. See you until next time. Murakoze, tuzasubira ubutaha.